Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Ken ni pagayam Leticia, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak a retired teacher. Malagip ko, idi agtawenak pay iti 25. Adda napinget nga agar-aram idi kanyak akalugaran mi. Iso ni Alfonso. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Leticia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Letey! Oh, apay nanang? Amom amadamaak nga agar-aramid iti lesson plan ko. Umay nakdisturbuhan. Ada bisita anak ko. Umay ka. Anya? Rabiin, ada pay la bisita. Unay matan. Umay pay lamang disturbo kat rabiin. Ni Alfonso. Umay nakakano pa siya rin. Umay kan Papanawan nyo dahi tao, nanang. Amuyo mat akagurgurak. Pagawidan nyo. Ay, urayan na ka ijay salas. Ay na anak ko, nagadaw ti sagot na ken ka prutas. Ada ka asaba, kay mitaw ken santol. Ada pay natang. Siyak man ti makisarita kan kwa na. Ay, saan mo apabainan, ha? Alfonso? Ay, naimbag arabiim, Ma'am Leti. Amom, busy ak nga agar-aramid iti lesson plan ko. At da regalo kan ka santol, ma'am. Nasasamit da dagito eh. Ay, nay, Lete, kinugtaram betan day ta santo lasagot daken ka. Ay, unay kan. Agawid kan, Alfonso. Ay. Disturbo ka. Lete, saan ka akastanak ka? Ay, bayan yun, nana. Agawid aklaangan. Maawatak nga ado tes asikasun ni ma'am. Sige. Saan kan ngagsubsubli? Makaparurod. Ay, unay kametan anak ka. Apay akas na timpakitam ka ni Alfonso. Maestra ka pa'y mat nga raw. Imbag man, Ma'am Leti, tagsango ta amangal daw ita. Ay, italaang manan Tabisi tamot adwa. Aywan gayam, nagliva. Apay, anya ti aramidam. Agbakasyon kami mo't akin nilakay ko. Agbakasyon kayo? Apay, saan ka ama nga adda kalatan dito'y classroom nga agi surusuro nga inaldaw? Apay ko maama-uma, katrabahok da ito'y. Kan maysa, asino kumangay ti kadwak nga agbakasyon. Dudwa kami lang mat kaninanang. Iso nga rod ako nakan ka ama ki asawan. Ay, nalaka lang nga ibaga dayta. Ang kasano ko maama ki asawa katawan mat boyfriend ko. Kat, agpaaram ka nga min, Ay, bye-bye amon. Lusyak matlat agpaaram. Ay, nakapilpili kan to mga min. Ay na, sa anak anapili. Kinapudno na. Adda na singad nga agar-aram kanyak. Angam, jakmot kursunada. Oh, asino day tasutor mo, Jay man kalugaran mi. Namin anon abinasted ko. Pinapabainak pa yan. Ngam, agsublimot latta. Amangan ano ison ti soulmate mo. Ay na, pangaasim, Mary Jane. Jak kursunada day jeng Alfonso. Ala, mangan takit din. Di mo man pirjan ti ganas ko amangan. Agsabong kayo meten amasetas tapno damat ganas ko amang sibsibog kada kayaw. Naimbag abigat yun, nana. Ay, nay, si kamat gayam anak ka. Uwan, nana. Umay ko kumaitid da ito manok. Imbagla si daan nyo kini Ma'am Leti. Agyaman anak ka.
Ay na, adamanan pang malaman may kanilete. Uwan, nana. Pinasurutak mo tan, itinaloom kan na ata a papaya. Ay, thank you, Barawk. Ay, ada nilete di taunag. Kaya't mau tayo bak. Ay, saanin, nana? Pakumustaan na klaangan. Ay, katuwan na. Si Kapay, Mart. Katno si ka talaga ti kayat kung agbalin a manugang. Ay, maragrag sa kanak no mangmangig ko dahita nga ibagbagam, nana. Ay, ala. At ti manok kan papaya. Ay, sige, Barawk. Bayam ta ibagak kinilete nga inted mo dagitoy. Ay, uwan, nana. Ala. Inak nga roden iti bangkag ko. Ay, sige, Barawk. Agan-anad ka. Litay! Litay! Aglablabak, nanang. Kita emaw, intad ni Alfonso. Talaga saan asumardang day tao? Makauma? Makauma kunam. Di ka pa'y katagyaman tada si dainta. Partsag tay lutaw mo ayn. Di mo pa'y kaya tada ka na yun amang mangtad keng ka. Nanang? Anya ayat isaan mo apangayatan ka ni Alfonso. Malaksid ang nagagat. Nalawa pa'y jabang kagan na. Nanang, adda ka penpal ko. Kat ag-date kami. Jomar tinagan na. Jomar, diya mo nga dagayang kotse. Awan lang amin, believe mo kanya ka. Nakiktutak. Tainawis nak nga ag-date ta. Manulaang mat nga aldaw ang nagamamuta. Makalawas sa laang. Apay-pay lang apabayagan ta. No isumutlat pagturungan na. Sa bagay. Oh, nabsugak dito yung kinanta, sweetheart. Ha? Inawagan nak pa yan iti sweetheart? Si ka talaga. Oh, agbayad ka nga rin. Tay tulog ka na di balayo. Anya? Shakti. Oo na. Sige. Mapana ko nagbayad, ijek counter. Apay nga itakalaan. Kunak man no naturog ka, nanang. Inururay ka Makaturog ak ayamay no awan ka. Ninanangan. Saan ako na teenager? Apay, asino jay kadwam arimwar. Adamat lugan na. Iso ti agbalin amanugang yo, nanang. Anya? Engineer dayjay. Malaksid nga dalugan na. Ada pa yun balay na. Kat, kasano ngayon ni Alfonso? Anya kayo matananang. Di yo man ising-isingit tinaganda dya tao. Taada yo tinaggidjatan da ka ni Jomar. Ma'am Letty, ada akon. Wen nga rod. Kat, kumusta nga iti bakasyon nyo? Nagmayat si ka. Nag-beach kami iti pamilya. Mayat ano kasta? Uy, damag ko kat adda kanumatan nakakotse amang itultulod kan ka dito eskwelaan. Ay, naistoryada gaya man kan ka. Pudno, Jomar tinagan na. No kasta, adamatan boyfriend mo. Saan ko pa'y mat a boyfriend? Saan kan nga agpakipot pa'y? Wen ko namon tag kasar kayon adagos. Alaan na kanina nga. Kinapudno na. Ag-date kami manan inton madamdama. Ay no, siyak tikil-kiligan ka na kayo. Uy, adan love life mo, Ma'am Letty. Pasensya ka, sweetheart, ha? Mabisinak namin na talaga. Apay, marigatan ka di iti trabaho kas engineer? Engineer? Ay, wala. May saak nga engineer. Puno narigat ti trabaho ti engineer. Ala, bangan ka matan, taagawid tan itong madamdama. Agap apura ka?
Saan matkat di? May sak nga engineer, chief engineer. Sikat ti chief engineer? Kato ba na? Tsaklay magbagakan ka, ta mga no panunutan man nalastugak. Oh, agbayad ka nga rutan, sweetheart. Miss, jay bill mi man, tagbayadan to yung GF ko. Iso tinangawis kanyak. Ang siyak manan ti agbayan. Ay, nagpuskulan ti rupa dahi ti atao. Ma'am Letty, kumusta ni nanang mo? Pasensya kan sa anak-anak ko umay adagos idinadamag ko na ospital. Naigalis ni nanang ko. Isumatan ti makagapo no apay ang nagsakit. Iso asa anak kon anak kastrak ija eskwelaan. Dinamag ko kin ni principal, tanadlaw ko asaan kan asimsimrek. Saan pa'y mat ngamin ang nagimbag ni nanang? Sapay ko mata makarecover. Wen, Ma'am Mary Jane, day tamot ti ikarkararag ko. Makipagladingit ak, Ma'am Leticia. Agyamanak, Alfonso. Kaano lang ang idinagsarita kami? Nakaragragsak. Ita, Saan arumbang apinanawak nga agmaymaysa diti balay? Di namot ngamin kayat ama panagyan kadagiti kakabsat ko. Ni, andan ni Jomar. Makipaglading kita, sweetheart. Ang yaman ak Jomar. oh, Awanan ni nanang ko, Jomar. Ang daak pa dito Leticia. Ikarek, saan ka apay-bayan? Agyaman ak unay no kasta, Jomar. Ha? Ayan ni Alfonso. Jay lalaki, akasarsarita mitay. Wen, awan matan. Rimar mo tan, itay ay masidegak. Nag-awid siguro na. Apay, kabagyam ka di? Nalpas ka din ti klase? Wen, kalkalpas. Apay? Adda ngamin babae amang birbiro ken ka. Asino dahi ta babae? Adda igi principal's office. Adda awit na a baby. Anya? Parent nga taday ta ti maysa kadagiti pupils ko. Dinamag ko. Asawa ka naman ni Jomar. Anya? Ala, ingka kasarita. Kalmado ka lang, ha? Kunam single ka. Hanggang saan mo't gayam? Agpalawagak, denggan na ko ma. Apay pay naang. Anya kumati palawag mo. Ulbod ka. Saan ka magayam nga engineer? Kanlugan gayam tibos mo diyaos usaram. Pumanaw ka dito'y sanghok. Pumanaw ka! Isumat lagaya masan ka na boyfriend pa yan, te. Impamaysak ngamin ti oras kan panawin ko iti panagisuro. Aging gaan nag-retire-ak. Kat, daytoy, agmay-may saak. Saan kang agmay-may saan, te? Adaak ditoy. Kadkaduan kalata. Wen ano san nakakadkadwaan, tasyak ti mangpaadal ken ka, aging ga ang makaturpos ka iti kolehiyo. Unan, te. Ala, mapanak nga rodin iti eskwelaan. Ada ka di pa'y kwartam? Pagpletek langan da ito'y nabati, ante. Sige, nayunak deta kwartam, tapno ada pag meriendam. Ay na, agyaman aklaw na, ante.
Kumustan ti padak a pensyonada? Kastoy pasaray rumwar kami ijay kaanakak amang kadkadwa kanyak dito balay. Kat si kamot ngay. Siyempre, kadkadoan daklat tamot dagiti anak ko. Manipod na balo Imbagkan ka taada dagiti anak mo amang kadkadwakan ka. Sana bali Tadamot day ta kaanakam ako nam amang kadkadwakan ka. Ay, ti pagsiddaawak. Kanayon nga adamang ibati itinateng kan prutas di tagate. No kasta, adda secret admirer mo. Tikunak kat secret admirer ti kaanakak abalasang. Auntie, kumita ka ijay gate Apay. Anya ti aramidan day ta lalaki ang nakakalugong. Isuti ka na yun amang ibat-bati itinatangkan prutas di tagayt, ante. Kita mo, nang ibati manan. Wen nga agpaiso. Kat kasla mabigbig ko day ta tao. Mabit lang ka na kan Tamapan ko man ka sa Rita. Alfonso? Ay, Ma'am Letty. Si kagayam ti kanayon amang ibat-bati itinatangkan prutas diti gate me. Dispensaram ko Ma'am Letty. Kumusta kan ngay, Alfonso? Ay, dinakman awagan iti Ma'am Letty Latan. Sige, umunag ka. Ado, dagiti kayat ko amaamuan kan ka. Ay, kasta ka di, Letty. Natungpal matlaang yung tinabayag ngayong karkararag ko. Agasawa kamin kini Alfonso, Mr. Lonely, nga oray bakit kan lakay kamin. Kat mamatiak asan pa'y analadaw ti amin para kada kami adwa. To'y pagayam mo, Leticia. Agyaman pagayam Leticia, wano manang Leti. Iti da ito'y apakasaritaam. Pudno ti kunam, asaan pa'y analadaw ti amin para kada kayo kini Mang Alfonso. Agasawa kayon, kat kablaawan kayo iti dayta. Tinapateg, kat agkingkin naawatan kayo adwa, ken agpimpin natig kayo, agingga iti panagkapsutyo. Tauray pa'y naladaw amakunating kay panagsimpa, ngam tinasken ita, ket naragsak kayo adwa. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Leticia. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Mark Molag. Kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.